Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahnyotrep Youth Council Education Cell hakasantrik urempang arhaja apusan kilalet banya kendo ya Vijay Kumar Mantri ubadai Secretary and Commissioner jong katanat pulia puthi ka jela banlet panjing shine nilet kili ya kajing penbena halor katanat thungkam ha ka pulia puthi jong ka jela Meghalaya lingba o Director of Higher Technical Education. Naseng kala panjing shai bakumno ka Meghalaya Recruitment Board kalabu ya ka reservation ha ka ba ki garo kategori kilet cha ka khasi bat ki khasi kinlet cha ka garo ulo ongru ba kini ki artli ki subject da ka ba on omdan ki khana garo ban pendap ya ka master degree ha ka subject khasi bat on omdan u khana khasi ban pendap ya ka master degree ha ka subject garo bat on omdan ubar jilla u ban pendap ya ka master degree ha ka subject khasi ne garo u Commissioner ula jubab Shakaseng ba ka jingpen mi ban khot rung kam ka dei ba ka Meghalaya Recruitment Board ka board na ka roster system uba enlang saukmi ulai thu ru ba hadien ka jinglet panjing shai bat kali na ka liang u Commissioner ulo ang baon sa yakran ha ka por ba khot ya ka interview kin sapha bat kin ya minjur lang bat ka tanat pulia puthi bat ka Meghalaya Recruitment Board banya penbet halor ka subject khasi bat garo Youth Council HUC Education San taksi nilayo banyak kendo ya Commissioner buat Secretary jong ka Education Department Vijay Kumar Mantri bidai buat kani ka advertisement ya ka bala pelat ya ka Meghalaya Education Recruitment Board ya ka ba kani ka advertisement applied min apply direct au na January 2000 ka ba bidai buat ki recruitment na kamta ki post bidai assistant professor but assistant lecturer hak subject khasi but kumjuru hakiwi subject kumthadu ya ka subject garu na concern jong kaseng abawan kasi banya kedu ya secretary jong ka education kalong bangin panjing shai na marhangli katum kani ka reserve katum kani ka advertisement para pelat impaka Meghalaya Education Recruitment Board liba Director of Higher and Technical Education batho angni ba hak subject khasi kata ka post assistant professor but assistant lecturer khasi kedan hadu khandai teli but na plan kini ki khandai teli kedan ka reservation kawai kedai ka open category ke bumut ba lamang ya baro aki kenhuan jadi kontup iki dekat rumah hani lamang sipus nam taki general category but saupus lamang nam taki khasi jentia garo but saupus lamang yaki garo kontup ru hani apo ka garo category subject garu hangniru dan spotri ki post but hangniru lambang haka open category gawe ka post nata haka kasi jentia category sau post garu sau post but ki ada ST gawe post kejengkeli jong kasang abangi yo pani kedua yo secretary jong kendal education taksi pelong ba ina panjing syai ba kumno ka nakaliang jong kami Meghalaya Recruitment Board kala bu ya kani reservation hakni ki artri ki subject mar bagi tip syai ba numdan khna kasi ban pendap ik master degree haka subject garu ba numdan ro khna garu ban pendap ya ka master degree hak subject kasi nang taru numdan ro udhar bala ban pendap ik master degree hak subject kasi lani udhar ban pendap ik master degree hak subject garu jika jengkeli kasang kalong ba le iwi smut le ayu la ramdan kini ki candidate nak ya ka balamang ada dai lagi garu ada dai naki open category dai naklang ju commissioner ula batai ini ba kani ka advertisement ke bala publish ni kadai ba naklang ka Meghalaya Education Recruitment Board kalau follow ya ka patan jongka roster system bidai bet reservation policy rei kila yu pat la punshai ni ba naklang ju department hadin ba naklang ju kasang taksi kalau yu bani kedua ba panju syai ba buru ya ka dak jengkeli ha bidai bet kani ka advertisement naklang secretary jong ketenat education unsa sheme kanika ya kanika bentah kanika isu ya kepala berat kesan menyekan ke personal department penbet hak puar ba khadi ke advertisement baru ni tip syai ba uru long ba tip syai ba dan kita ki candidate ki bring ki khasi kategori kini segaru lani ki garu kategori ki macam khasi but andara khad ya kata interview ka interview stage na kalian ka tenat education department dekat kami kerja education recruitment board bisa thua ya ka kisapan ka approval ka penbet tapi andika jibha ya ki bos kemudian subjek khasi ba subjek garu ya keren kenika jo ke isu bat nakaliang jo commissioner jo tenat education ula ai ka jumpular ke baskam ni nakaliang jo ko sesem kya halor bidai bat kenika advertisement penbet marduar bat
ban khang kan numbu ka dak jingkumar ba dak jingki khamtam ki candidate ki brain ka kasi janta kategori iPhone yang Pak. Bagi klam iPhone nomor kan ka advertisement kan kini ka jukhat advertisement halor kini ki post kan kot arti utrek February dah hadin ka jong kani ni sa follow up yang nak liang jong kasang pada dah gilap ba kim shimla penbet kat kum ka jingkular kat kum ha ka jing kedo juni buat sekretari jong education nak liang kasang ka sempat ka wiki senjam hang bade bat kani ka advertisement ni ba pelan ka liang education document buat Jika akan nak advertisement ban penbet nak naik ke ban sawan penbet. Ya kan ni ka advertisement kat kum ka jing tu jong commissioner jong ka sekretari jong ka transaction orang baik kan ni la prepare kat kum ka roster system nak limba ke personal department ndai ki nak kalian ka education department ka thor sa personal department bin baik madwar kan ka advertisement kenang ba kan bo ka jigya la ni kan numbo ka arta ki ni candidate ki beri ni ki khasi kategori berkunjuru nanti kategori garu kategori ba apply ki post assistant lecturer ba assistant professor ka subjek khasi ba subjek garu